nol kita tang kosong manguhe dan si pansi ini tuh MPSL sia tumbake klaim dam ponang po tamang muhe de ponai banglahen lo BJP atu North Eastern region North Eastern angkang state lo arah atu mophan kupilo latung aning long kedo ko bangke BJP RSS tunan sini lo la suatu intensi BJP atu power kecapawan DJP North Eastern angkang drive atung al BJP hanta pasaport Japan isi agenda wan lake small state agenda polam wan small state agenda lake hempre kaso la solam se wan pulon tenang itu matata India ke isi adet pilo lapen itu mas state pulon tante Assam lapen Meghalaya da methang state dolo Nagaland da methang state dolo state aso pulon te kopihan sik kudam lo state aso lo tangke lake kaprek kalilo lake 6 schedule kan 6 schedule lake mini constitution hong bidang atuiso labang so alo tuiso ajak kongsi ili tumbangke lo 1951 la so alam ili tumaphan BJP tumbangke nang chong kuilo je BJP ham power wano ili tumlo small state agenda do laman tumo small state agenda ko lagi 6 schedule lo kapre kalilo hong bidana tuiso lo kan lain lo ke mate hong bidana tuiso kan bi chuche ban ban ko small state ku bukan pinian itu BJP teman arti nai ajahat nada masih tulong nan cukup cek sida BJP party itu lapen song sok ini kaman hemprek dan reji ko kasi song tu bangke landon kita buat asik sidul bangsi long recap get flat dia pan bangsi cekroy dulu sudah lo jongsi long recap jongsi flat dia dah pilo puluh tante ini tu articles 244A ke implementasi ajak kongke awil lo nanti cukup masih cukup kalau non ini tu from labang solong le cetai ini tu 6 dulu ajak kongke dah longbong labang solong leo situ pelanda lo perlu nanti artikel 244A dan cukup tidak tu itu hanya jakong masih lah kasih koi juga ni kasih itu cewan so lasik pinia ini tu labang so situ pangtang aku artikel 244A implement dia jakong jangan aku masih pilih dapat di pilpon sampai langsung angkangkan lasik kalau bangsa land selection long pilot kan ini tu party APSL shareholder depan nomination of pipe dat lo ini tu party tentang nomination job long dat lo alang itu BJP itu uncontest dan capahai lo kaphere kan hilang mati kaphere lo kan kedamta depan dulu nih MAC election ahu alang itu kedamta assembly ahu da result kemeso kali India country o Assam country dame India country an bonho vote kelong ki ong nai akhai lu busalan pun sepuluh MP ho dalam forensik be ke hai ho tante ana vote ke ong lang tu blo tante upia potsi MAC election vote ili tumpanang kapirera kali masalah malume ne lasi alang itu mangke kacong hu party kacong human si jak asai dalam plan ji kacong human si election ta capahai ji lasi laso lo bangke APSL si bangke kroikre kapen cegon numbe lasi laso kacegon numbe angke kain dum paklang je karbiang lo autonomous council angkang lo laki 6 schedule apa yang bensi kacari kacalon paragraph 20 ajak ko bensi cari calonan ji lasi lada ka bangke state election commission latu bangke election nang di unde